Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Imperata for peace. Altogether we pray, God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of wars. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders, entrusted with making crucial decisions for our nations. We place our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times where our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging our racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, Saint Michael the Archangel,
Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Ferdinand. Mayabayabak po karingan, ing magbisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilaginig pampaning anak ang paning Espiritu Santo, ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Today we celebrate the memorial of the Passion of Saint John the Baptist. Anyapin pong makamaluto kami. And also join me in celebrating my 43rd year sacerdotal anniversary. Everything is grace. E gana-gana po grasya. God called us to the priesthood in spite of our unworthiness. Agyang kaya po karapat dapat
inaus na kami, uling malugod siya nga Gino, mapamakaluluya. Ban kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo yung kakatamong kasalanan, in kakatamong kakulangan king biye, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang peparatang minuna kang San Juan, banisadyani ing dalan para kang Kristo, Gino pakalulu. Kristo Jesus, ikang pepabinyag kang Juan king ilog ning Jordan, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang may putong king korona ning pangamartir king buntok ng Juan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tutu pakaluluhan na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, inaus me San Juan Bautista, ban maging talabando ning pangabait na't kamatayan ning kekang anak. Nung makanano ng dinawon ing kayang biye, king pamanyaksi para king katutuan at hustisya, makanyan kesa ng magmalasakit, may pasyag king kasalpantayanan mi king mayap abalita. Itiyadwan mi kekang, king kapamilataning ginubing Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Ingamano ning Ginoo migsalita ya kanako ngana. Magsadya na kang gunyat, talakad ka at sabyan mo karela, ing sablang inutos ko keka. Eka manigalgal kingarapan da. Nungali ako mismo yung pagalgal keka, kingakakit da. Ako naman kingaldoy ti Jeremias, gawanda ka anting syudad akimbilan kuta. Metong waring asya sa bakal, metong apadera tangso, king pamakyarap mo kaniting labod. Dingari ning Huda, dingkeyang opisyales, dingkeyang pari, at dingkeyang memalen. Lumaban langan keka, dapat era ka daigan, uling kayabe mo ko, barakang ipagluwalo, ing Ginoo yang magsalita, ingamano ning Ginoo. Idalit ko ing kekang kaligtasan. Ika o Ginoo, ing lalapitan kong santungan, emusa pa yung tulot dugpa ko kako ing kabiguan, uling ning makatuliran ka, kakong asahan, ing sopan mo ko at iligtas, dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Maging antika sanang matiben santungan kako, metong akuta akambilan ko, kapilan man, ika ing kakong santungan at talaga pagluwalo, o Diyos ko, iligtas mo ko, kareng mga roka tao, keng gamat dareng ematulid at mabaksik ka tao, iligtas mo ko. Ika Ginoo ing kakong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko, keng mabilog kong biye, kaya kako manalig, ika na ing meningat at menantabe kako, manibat pa kanitang may bayit ko. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldo ibalita ko, ing pikalugmong kaligtasan, manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos,
tiro mo na ako, at ako naman ala akong tuknang may pasyag, kareng makapagmulala mong dapat. Alleluia, 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 alleluia. Tingke yang kayarian. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekan timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. I Herodes, yaing peparakap, pepagapos at pepasukol kang Juan, inutos na iti, alang-alang kang Herodias, akinwanang ang timong asawa, bistaman iti, bayone kang Felipe ang kapatad na. Nga nang maralas sinabing Juan kang Herodes, labag king batas ing takyabayan me, ing asawa ning kapatad mo. Iniyamisam pa niyang samang lubi Herodias, laban kang Juan, at burineng paten, dapote na arapatiti, uli ng Herodes. Tatakot iya i Herodes kang Juan, uling bahalo na, king metong yang mayap at banal a tao. Inya iniingat na, king eya malyaring numano balang. Maburiyang makiramdam kang Juan, bistaman mababalisaya pamisip king sasabiana. Bandang tauli, may nakityamu ring pamikatagon i Herodias, milyari iti, inyang i Herodes, king Aldo ng kebaitan, kimbiranalat piktawan ding sabla ng mata sa opisyal ning gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mangarangal ng memalen ning Galilea. Linubia, ing anak ng babaying Herodias, at tinerakya. Lubos lang mewili di Herodes, ampon ding kumbirado na. Inyanga na ni ngari king dalaga, aduan mo kanako, ing nanumang burimo, at ibiyeko keka. May laos na pangsimpa, king ibiyena, agyanging kapit na ning kayang kayarian. Linuwalyaing dalaga, at kitang na kang imana, nanuwing kakong aduan. Ing buntok ng Juan na maminyag, nga nang meki batimana. May maligwayang migbalik ing dalaga king ari. Ing buriko pong biyeyo kanako ngenimurin, yapin ing buntok ng Juan na maminyag. Ibiliye king metong abansyado, nga nang sinabi. Sindak yang emunano ing ari, dapot uli ni nga sumpana, king daramdaman daring kayang kumbirado, naatanggian, ing inawad ning dalaga. Agad-agad nang inutos, king metong agwarja, ing idalane kaya ing buntok ng Juan. May mintuyeng gwardya, at tiptab ne bataliwan keta king sukulan. Binili ne king metong abansyado, ing kayang buntok, at sakane biniye king dalaga. Iti naman binyene kang imana. Inya nga balitan dayti ring alagad ng Juan, kinware
ingke yang bangke at kitkut de. Ing mayop ng balita, ding katang kaligtasan. Good morning po, kaya kayangan. Bakit makasulod kaming maluto? Why do we wear red stoles and red chasuble? It's not because today is my anniversary. It is because of the memorial of Saint John the Baptist, the memorial of the Passion, the martyrdom of Saint John the Baptist. O ba't kaya pili kayo ni nga ako, o tagalang maging martyr ko nga ako. Ala ko pong inisip kanita, o ba't kaya yung nga pili ko ining piyesta ngayon ni Promeri Santa Monica, San Agustin, kay but the martyrdom of Saint John the Baptist. Red signifies love, lugod. At ang timorin, it is a symbol of martyrdom, maluto, kule daya. Niya makanya niya po inin kaya manatularan ni Saint John the Baptist, ingatularan ko muyapin siguro itang isa diyala ring tao. Nung makananong Saint John the Baptist, si John o ring tao, king panyatang naning Ginoo, makanyan muna naman sanang asadya ko ring tao no karing kumanmunta. 43 years, baladaya piningidad ko ita. Anyang anak na ko po, masanting ko. Ngayon masanting ko pa mo rin. At yan, 71 years old na ako. Kaya ba't, Lawenyo, in spite of our unworthiness, God called us to the priesthood. At iyo po'y Father Lord Keta. Father Lord, munta ka kaya ni. O ini po yung Lord may, idol may ni Christopher. Yan po yung paniming isipan po at ang sacerdotal anniversary may ing paniming isipan, it is our unworthiness. Nino mo ing karapat dapat anyang mag-aral kaya po king seminaryo pa niya kung sasabihan may katlo ko kayang klase. Kasi atlo kami mo Duri na sabihan na akong balon dili. Meging katlo kuling atlo kami mo. Kaya po So, in spite of our unworthiness, we have to thank the good Lord. Salamat Ginoo. Keng English, thank you. Keng Kapampangan, salamat. Ne po kasantingin amanong salamat. Ang po pa itang welcome kaya katamong Kapampangan. Malawos ko po, malawos. Ayahus. Salamat. Sala. Lakoming es ala. Lakome itang sa lamat, lamatan kengan. Ating kengan lamat, ating kengan kainan. Ikaming pari, uling kalupayo kaming tao. Tao kami muna naman. Niya sala, primero sala, pero potang alilan me, itang pronunciation, makananon mga pronounce, kasalanan. Sala, pagkakasala, makasalanan kami muna naman. So sala, itasanang sala nga ita, itang sala, kasalanan, maging sala yan. Liwanag. Sumagid na rin kaya kaming unworthiness, kainan, maging sala kami sana nung nanong sinabi ng Jesus, you are the light of the world. Maging sala kayo. Yes, dakala salamat nga na William Law sinulat ke po
nga na kingkayang sulat, the shortest and surest way to happiness is to make it a rule for yourself to thank and praise God for everything that happened to you. For it is certain that whatever seeming problems, sufferings that happen to you, if you thank and praise God for it, you turn them into a blessing. No laman ang ti kasakit at kasakit ding delanan tamo, potang pasalamatan tayo nga pong Ginoo, mililalang blessing king kakatamong biye. Thanking God sets the record straight that everything we have comes from God. E gana-gana many batangan kingapong Ginoo. We must never forget that the good things that come into our lives are God's blessings before they become our accomplishments and achievements. Benendisyonan na nakatam ni nga pong Ginoo. Bayo la po making accomplishments and achievements in our life. And what we have achieved in life are all God's blessings. Nya dapat iyang pasalamatan nga pong Ginoo. At iting salamat, dakala salamat kingapong Ginoo, dakala salamat karing kanakong karing kaya kaming pengari, dakala salamat karing kanakong seminary formators, King San Carlos Seminary, netong kareta yapin the late Archbishop Oscar Cruz, kay ba't na po nita miyasanya as Archbishop of San Fernando. Disnan miya San Carlos Seminary, kay ba't disnan miya Keti o miyasanya Keti. And for 43 years, miyasain po Keti inyang 1981, o ining mumuna kong diling parokya. 1981, I was 27 years old, kanita. Oning sinaguli ko Keti almost 1 year. Kay ba't nanita kinwana ko nga pong Oscar Cruz, making secretary to the Archbishop. Kay ba't umiras ko king Talang, my first parish as parish priest, Talang Candaba. Kay ba't king Colganti, Apalit. Kay ba't king Magalang. Kay ba't nanita king Madapdap Resettlement. Akong may naliliki nga pong Kiko. At Keti ako munan may nalili kayo. Minerbusan ko niyang midalak madapdap. Ginuko nga ako alilan kay Richard Gomez nga ako. Kabang daratang yay igarilising nga ako. Kay ba't nanita king madapdap mi-assign ko king Lubaw, kay ba't king Santa Ana, kay ba't Keti. Ang mga ka pa mag-retire nga rakan ako. E ako balo nga ako. Yaing balay nga pong Ginoo. Nung sakit ko, itayong sign. Yaing balay nga pong Ginoo. So ita po, pangadiyo kami, ikaming kaya kayong pari. Ita sanang ayapusan miya, is St. John the Baptist, agyang eman ketang pangamartir, nune ketang pamagsadya karing tao. Forerunner, precursor. He prepared the way for Jesus. He prepared the people in His coming. Sana makanyan muna naman ng malyari kaya kami. Kabangating kaming inawa, sige pamurin. 43 years, mapaking gobyerno, agad lang magretiro. Kami po hanggang masikan kami. Nya di na nyo keng sikanan. So panyo kami, ikaming pari. So, is St. John the Baptist, pekipaglaban ni he fought for the sanctity of marriage, alang diborsyo. Herod diniborsyo na yung asawa na bangkanita ay asawa ni
iningkayang bayo, but he fought and defended the sanctity of marriage. Mibiyebeya, tirwana na katamnong makanan o tamong maging tapat, king katamong baptismal commitment in our lives. Anyang may binyag tamo po, naning milyari, meging anak na katamo ng Diyos, meging kapatid tayo Kristo, meging templo na katamo ng Banal Espiritu. Nya, nung Kristo, anting Kristiyano, kailangan tukyan tayo Jesus, metong yang propeta at menaralya, metong yang pari mga diyat dinawo na yung Santa Misa, metong yang ari o itasinuyuya, lalo na karing pakakalulo. Ita ang kakatamong commitment. So, thank you, Lord. Pasalamatan ko la antimorin, detang din kaya kaming seminary professors, din kaya kaming formators king seminaryo, antimorin, detang sinaw kanako, inyang magaral kaya pa seminaryo. Panekeng kayabi kanitay Bishop Tom Yalong, taga Angeles City. Pupuntalan mi Uncle Pete, na po museno engineer. Metong ya po ka rin sinaw, Doktora Yap, Leticia Yap, mag-celebrate siyang 80 at kayang birthday niyang milabas Biyernes sa Sabado pigmisa keketang metong alugal, 88 years old. Mrs. Evangelista, Conturing Lennon, o rin po rin mapila na deta pang aliwapang menalangin ang po pang sinaw financially para kami mayari kami kaya kaming pamagaral. Nya kaya kayo man po karing kana kong pintalan na parokya balo ko sisimbala kanyan online at makirandam la dinga ganaganang meging parishioners ko. At keti po king Angeles City Holy Rosary Parish, dakala salamat, mitatambayan, miyabe-yabe, anting talasal pantay at mikakapatad, misaw-saw tam. Pasalamatan kaya po yung kakatamong iapuseto yung mituki kaya kami king seminaryo king San Carlos, sina kaya kami mong Philippine Rabbit. Iapuseto kaya po kalingwan. In kakatamong Arsobispo ngayon apong Dong, aminantabe muna naman, ding kapatid kong pari, Father Meg, Father Makmak, Father John Paul, Father Jasper, deta pang akayabi ako, ay laketi, Father Lord. So dakala salamat po kaya kayo continue praying for us. We need your prayers as we pray for you. Uling nung alang pangadi, alapong malyari. So, bakit manatili kaming makanyan? Uli na ning panalangin. Pangadiyo, kami, as we pray for you, so you have to pray for us. Mi papangati. So join me in thanking the good Lord for the vocation to the priesthood. Salamat kinapong Ginoo, in spite of our unworthiness, o ita pinili na kaya pamurin. Salamat, Ginoo. Salamat, Saint John the Baptist, pray for us. Amen. Oy, paming at subanwa, ing ebanghelyong agkatana keng mika tiwala kin kaya kanganak, ami katamang tao at mika tetangan patutukaya. Daralami la keka, ring kaya kaming kayadwanan at ngaming manalangin, Ginoo, tingiran mo ing tagulele ning kaya kang balayan. Ginoo, tingiran. Ginoo, katmon meng bayong tetagan at sigasig, ingkya kang pakamalan apapa, ning sablang obispo at pari, at iting antimurin ning mabilog mong balayan, ipanalangin mikya ka o Ginoo.
Mananon na sanang inkekeng Indu, i Maria at i San Juan amaminyag. Iturura keng manalangin kambening bayong tuklas a kapanenayan at patutukya ka, kambening tetagan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para karing masulong na edad at karing masakit ami paimburisan, ing tiwala rakya ka bilang ginuning be, sumulong sana busal ning karelang kasakitan at pamagdili-dili, ipanalangin mi keko o Ginoo. Para karing kekeng kasalang, personal at pambansa, manano na sanang ilo ampon ikami, tunay miyang tanggapan i Kristo karing kekeng be, at adimurin ing bayong paralan apami bebe, at tiro na ke kami, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni puwad wantamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung tabulelan kaya kang balayan. O Diyos ay pami, lalapit keka king tiwala daring anak, manalig keng pakiramdaman mo ke misan pa, king oras ning kekeng pamangailangan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. O igpaming miglalang, kapamilatan daretingayin ad around me, papanatilyan mo keng tapat king kekang dalan, laman me karing makabukod akalam,